Neirio cia maketha ma migunda ya aikari ya Kabathi Subukia kaunti-ini ya Nakuru iria ciunganitio niguo citwariro aria magumeirwo ni ng'aragu matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyeri na Laikipia. Hizi vyakula ambazo mnaviona hapa ni vyakula ambavyo vinaenda kusaidia watu ambao wanalala njaa. Ni watu ambao wengine hawana mavazi, wengine hawana school fees. Ndio maana tunasema ya kwamba kama uko mahali popote na unatuona, tafadhali njoo utuletee kile ambacho au uko nacho. Hemeno ya beto tauni-inĩ niguo kuthie na mbere na kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega. Irio ici iria nĩ cia mĩthemba ya mbembe, kabici, waru, makondobia gatagatĩ-inĩ ka irio ingĩ cia mĩgũnda. Na nĩgetha tũteithĩrĩrie mũndũ wĩna thĩna, tondũ mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio. Tumetumia hii njia kwa kuokota kwa katika mashule. Tumekuwa na izara ya walimu, tumeenda tukapia management ya walimu, na hili ikaweza ikatangazia kule kwa shule, kwa kanisa, na hili tukaweza tukaokotewa shule. Kila mwanafunzi anakuja na mahindi mbili, mahindi tatu, unga, chochote Kenya mzazi ataweza kupata. Ungania wa irio icio tabanĩtio mathukuru-inĩ, makanitha, o ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega, igĩtanywo gũtwarĩrwo arĩa matarĩ marakinyĩrwo nĩ ũteithio wa irio cia thirikari. Wakati tulipopata hili jambo, tukaweza kuongea na washirika wetu, tukaongea na wachungaji, tukaona ya kwamba ni jambo linafaa. Si ya kwamba eneo hili kuna chakula kingi, lakini watu wametoa kwa moyo katika umaskini wao ili kuweza kuona ya kwamba kuna mtu ama mtoto ambaye hatapoteza maisha kwa sababu ya jambo hili. Actually sisi tumeweza kuget to the ground level na tumeweza kudeal na chief na watu wa hiyo area ambao hawakuweza kufikiwa upande wa Kieni, upande wa Nyeri, huko ndiko tunataka kufika. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ wa matũra maya ũrĩtio thiĩ na mbere kũbeana ũteithio wa irio nyũmũ ona kana njĩthĩ, nĩ amu nĩ ũkũnyita itemi barĩ kũthara mĩoyo ya arĩa mabatĩrĩirio nĩ ng'aragu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi.